مهربانی وکړه دروازه بند کړه. Please close the door. Please close the door. ما ته وګوره. Look at me. Look at me. Hello, Assalam Alaikum everyone. I am Ikra Khan, your English teacher. کو غواړئ چې انګلش خپله ژبه پښتو کې زده کړئ نو مونږ در سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې شروع کړو. مهربانی وکړه دروازه خلاصه کړه. Please open the door. Please open the door. مهربانی وکړه دروازه بند کړه. Please close the door. Please close the door. ما ته وګوره. Look at me. Look at me. تختې ته وګوره. Look at the board. Look at the board. کتاب اوچت کړه. Pick up the book. Pick up the book. دلته راشه. Come here. Come here. هلته لاړ شه. Go there. Go there. هلته ودرېږه. Stand there. Stand there. دلته کښېنه. Sit here. Sit here. ما ته انتظار وکړه. Wait for me. Wait for me. خبرې مه کوه. Don't talk. Don't talk. په آرام خبرې کوه. Talk slowly. Talk slowly. دا کور غټ دی. This house is big. This house is big. هغه مکتب وړوکی دی. That school is small. That school is small. دا هلک ځوان دی. This boy is young. This boy is young. هغه سړی زوړ دی. That man is old. That man is old. دا هلک خوشاله دی. This boy is happy. This boy is happy. دا هلکان دي. These are boys. These are boys. هغه جنکینې دي. Those are girls. Those are girls. دا کتابونه دي. These are books. These are books. هغه قلمونه دي. Those are pens. Those are pens. زه یو قلم لرم. I have a pen. I have a pen. هغه یو موټر لري. He has a car. He has a car. زه خوشاله یم. I am happy. I am happy. هغه خوشاله نه دی. He is not happy. He is not happy. آیا تاسو خوشاله یې؟ Are you happy? Are you happy? زه بازار ته روان یم. I'm going to bazaar. I am going to bazaar. زه پارک ته روان یم. I'm going to park. I am going to park. هغه پارک ته نه دی روان. He is not going to park. He is not going to park. آیا تاسو پارک ته روان یې؟ Are you going to park? Are you going to park? زه هره ورځ ټي وي ګورم. I watch TV every day. I watch TV every day. زه فلحال یا اوس ټي وي ګورم. I'm watching TV now. I am watching TV now. زه به سبا له ټي وي وګورم. I will watch TV tomorrow. I will watch TV tomorrow. داسې نورو ویډیوز لپاره موږ در سره لایک او فالو کړئ.
او د مکمل درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. زمونږ د یوټیوب نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه. Hello, Assalam Alaikum everyone. I am Ikra Khan, your English teacher. और नन जमूंगा द वोकेबलरी क्लास दे. तासु तो को पता है कि मुंगा पर वोकेबलरी क्लास की लस वर्ड्स वायु वीडियो शुरू की दो ना मख की को तासु जमूंगा यूट्यूब चैनल ने भी सब्सक्राइब करे. रोजाना तरह सब्सक्राइब करे. चे अल्लाह मुंगा तासु लपारा नोरम अखकुले वीडियो गाने जोड़ को. नोराज़ई चे शुरू को. नंबर 1. तेज़ता पर इंग्लिश की सवाई. तेज़ता पर इंग्लिश की वाई फास्ट. For example, she runs very fast. आगा डेरा तेजा मंडा वही. Number 2. बीमार ता पर इंग्लिश की सवाई. बीमार ता पर इंग्लिश की वाई ill. For example, she was ill yesterday. Aga parun बीमार हुआ. Number 3. जोड़ावल होता पर इंग्लिश की सवाई. जोड़ावल होता पर इंग्लिश की वाई fix. For example, please fix my car. मेहरबानी कई जमा गाड़ी जोड़ कई. Number 4. शुरू कवल होता पर इंग्लिश की सवाई. शुरू कवल होता पर इंग्लिश की वाई start. For example, our class starts at 3 o'clock. जमूंगा सिर्फ 3 बजे शुरू कीगी. Number 5. गुस्सा था पर इंग्लिश की सवाई. गुस्सा था पर इंग्लिश की वाई angry. For example, she is angry today. आगा नन गुस्सा दा. मनना. दासी नोर वीडियोस लपारा मुंगा लाइक एंड फॉलो कई.